Ini lagi di mana sih, Mak? Mangrove Hah? Trail. Di mana nih? Hah, di mana nih? Mangrove Trail di Bama. Bama. Baluran. Bahama. Bahama Beach. This is the school for the fish. Oh. The school fish. School fish. The children of the fish school in here. Baby fish. Because it's safe. We have seen the baby fish here. Yes. And Where? the grandmother also. Yeah, grandmother. Are you sure? Yeah. Are you see? Yeah, sure. Harry demen nih kalau ngeliat mangrove kayak gini dia. Iya nih. Masih berbinar-binar mukanya. Iya, foto-foto ya. Ayo. Oke, ayo diatur yang gampang, jangan protes. Siap Bang Jaja. Siap Bang Jaja. Siap. Bang Jaja siap. Jauh Bang. nih. Tukang foto nih kurang. Sampai sana. Bang Jaja, ojeknya ditinggal di mana? Ido lagi langsung ujuk-ujuk di sini. Mataharinya menyengat sekali. Iya.